hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisero mngana lona FM na ko hlekanisa ko longa ngisela station shorko mina ni khalanga pet matebula ni n'wana ri tsima jimo xitlanga maxingertano wa xicecana makonela wa ndandazi ya kwamkela mingisero meka na kona ku Afrika wa vulavula na matlhakuri ra vontlhanu ro hetsela ro sungula ra n'hweti kumbe ro hetsela ra n'hweti yo sungula ka lembele ro magidimiri makumembiri ntsevu nongonoko i Afrika wa vulavula wu humerisiwa hi ncindani Eric Mabasa hi ku haxela wona twik suka studio 1 le Masingita mall agiani eka nhlekani lowu wa xikwembu mingiseri wa mina va kha va ya hala na hala vanhu agiyani swi tikomba ku hayi eka katsongo xikomu xa khaxaya xi vuyela ambinyini hi ndlela yeleyo a hi buleni nyana katsongo ku kumbexani swi ta lava laha na mahali ku va na swin'wana swi endliwaka ku na ntungu wa mukwana laha vhengeleni leriya mi ta tsundzuka ku a vhengele leri ri khumbekaka sweswi hikuva un'wana a tlhave un'wana hi mukwana tolo ri tlhelela ka vhengele leri un'wana a nga fika a tlhavatela un'wana hi mukwana a tlha tiduvula n'waximu ma swi tsundzuka kumbexani ku na swilo swo tala a ni kha ni vulavula hi swo tolo kwala ka nakona kwalona ku na swilo swo tala leswi hi swi baka hi makatla ku ve a swi lava ku hi swi tekela nhlokweni hi vulavula ha swoho hi ndlela yoleyo se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku va hi twa khume hi nga angulamukini eka tona hi ndlela yaleyo loko hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi tisa n'wangulo wa n'wina hi lava ku bula na tatana Brian Dubani va suka ka Eskom hi bula na vona laha hi mhaka ya ku va ku ri na vayingiseri vambirhi lava va nga vilela un'wana vulavula yala a Rwanda kasi un'wana vulavula yala a Phalavurwa havumbirhi ka vona va ta hi nyika xifaniso xa ku va tanihi hi Eskom va pfuna njhani vayingiseri vo va lava va hina hi ndlela yaleyo handle ka sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM yin'wana mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi languta ku ya mahlweni i timhaka ta leswi nga le ku humeleleni ka City of Johannesburg ka Johannesburg region hi ta va ka hi bula na matsalani wa ANC mi ta tsundzuka ku tolo a ku ri na ntshamo lowu ka swin'wana swa koho a ku fanele ku langutiwa ka timhaka ta vumundzuku bya meyara wa doroba ra Joni eka Dada Murero kambe a swa ha va kona hikokwalaho ka ku va ntshamo lowo kumbe ku vulavuriwa na ku njikajikisaniwa ka mhaka yeleyo ku hundziseriwe emahlweni se tlhandla kambirhi mi ta tsundzuka ku ri ku vuye ku humelela timhaka ta ku kumbexani ku nga va na xandla xa kumbe mpfuneti wa meyara loyi ku vuriwaka leswaku i ta tikumela kolomo ka 100 ra magidi ya tirhandi hi n'hweti hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi nga le ku langutiweni ku xana ku va kha ku la ku fikeleriwa yini hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini hi tlhelo rorolero hi ndlela yaleyo i mhaka leyi nga ta va kha hi languta nhlekani lowu wa xikwembu mingiseri wa Munghana Lonene FM hi ri na ku pfumela ku ri na wehe kwalaho nga koho u ta va kho hoxa xandla hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka mathebula TPL SABC.co.za at Africa Munghana hi le ka X kasi mi kandziyisa rito ka 0657443911 tlhandla kambirhi mi nga hi bela riqingho ka nomboro ya ndhuma ya 0860002543 timhaka leti ta mati hi nga vulavula hi toho vhiki leri mi ta tsundzuka ku hi vulavule na va Mopani ku hikokwalaho ka yini vaaki va Giyani va kha va kayakaya hi timhaka ta mati va kombisa ku xin'wana xa xiphiqo i timhaka ta ku ku na pompo yin'wana yi nga onhaka laha edan'wini leyi nga hetelelaka yi fanele ku yi lunghisiwa kambe ku onhaka ka kona ku fambelana na ku tala ka mati loko ku nga va koho mikhukhula leyi nga ri koho onge tivi yi kavanyeta lahaya ka pompo ya voho hi ndlela leya se loko hi vulavula na va Mopani va fika va vulavula tani va kombisa sweswo kambe ivi hi vitana va ndzawulo ya timhaka ta mati na Nkululo ivi va fika va vulavula Sesiwisani Mabasa va kombisa timhaka ta ku ina pompo leyi yi le ku lunghisiweni hi le ku tirhaneni na yona yi ta lungha kambe hambi yi nga se lungha mati lama ma nga koho ma enerile ku ma nga fikelela eka vaaki va Giyani hi ku ku na mati ya xitalo lama ma sukaka a dan'wini ra Middle Letaba na le a Nandoni se yimani mi byela ka ha ri namuntlha ku ka ni huma kona sweswi le plantini leswi ni nga swi kuma i ku Sesiwisani leswi mi nga byeriwa swona hi va lava nga mi byela va hemba mati lama bengemele ku teni ma tele a plantini a hi swona planti ya le Giyani a yi tirhi 24 wa tiawara leswi swo va vo layita va yima tiawara va tlhela va layita va yima tiawara va yima sweswo se a hi swi tivi ku hikokwalaho ka yini ndzawulo ya timhaka ta mati na Nkululo yi nga swi teki swilo swa xihatla ku pompo leyi nga laya yi lunghisiwa leswaku mati ya ta kota ku va ya nghena ya tele se ka swivulavuri leswi swimbirhi Sesiwisani Mabasa va ndzawulo ya mati na Nkululo na tatana Odas Ngoveni va Mopani loko ni ye laya ni ya kuma ku
sesiwisani hi mhaka ku sesiwisani a va vi va ri la Giyani vo byeriwa ku na munhu a nga hembela sesiwisani se hi fanele hi n'wi lava hi n'wi tiva ku i mani la nga hembela sesiwisani na koho a lava ku fikelela yini i ncini xi ndlaku a vona swi fanerile ku a hembela sesiwisani hi timhaka ta ku kule ku ngheneni ka mati yo tala laha dan'wini le ku hlantswiwaka mati ku nga ri ntiyiso hambi mati yo suka Nandoni a yele ku ngheneni hambi mati yo suka a Mopani a yele ku ngheneni se xivutiso ku ta va ku nandzu ku nga va ku ri wihi lowu ndlaku ku xiyimo xi va tano kambe swi ri tano mingiselo Munghana FM imani ya ka kulukumba Ndobani hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini hi ndlela yaleyo ka kusuka ka Eskom Buti Brian Nhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona makomba ndlela mani nga hetisi nkarhi hi amukela nakambe tatana Brian Ndobani hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku timhaka leti ta vaaki lava va khumbekaku hi timhaka ta mphakelo wa gezi va angula va ku yini ka tona na ku timhaka leti ta maveriveri ya ku pfuriwa ka tihofisi nakambe xiyimo xi njhani kumbexani na Giyani yi tluriwile a hi weli kona ku tiva mani i vanhu va amukela hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini Ndobani Nhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inkomo votpet xixeweta vona na vayingiseri no a ya khensa swinene Buti Brian but ka mavhiki mambirhi lawa ya nga hundza a ku ta vanhu va kha va tisa swivilelo un'wana a vulavula hi le Lulekani un'wana a vulavula hi le ka N'wamitwa kambe mi tikomba mi ri na leswi mi nga va khomela swona mi nge ri loko vanhu va ri na swiphiqo va nga ha rili ngopfu hi ku ololoxiwa ka swiphiqo swa vona se ku le kusuhi a hi sunguleni ka va lava va rilaku mi ri yini ka vona ya ingaku mo especially ka lava le balulekani mo especially ka ti load reduction i kha i lwa hi matimba ku va hi pfuna ti-customer ta hina ku va humesa ka load reduction nakambe a va tsundzuki ku impela ti-customer leti nga xaviku hi tona ti nga affected ti-protest a hi tona leti ti stopaka load reduction hi encourage ku va nga ze va protesta a va tihlanganise na hina hi va pfuna hi vona ku va nga improve njhani ku va ti-feeder ta vona ti humesiwa ka load reduction ene mhaka ya ku save gezi or mhaka ya load reduction a hi xikongomelo ngopfu ya ku save gezi kambe i ku save ti-infrastructure ta hina ku va ti fail ti-transformer ku va ti swa ku va ti overloada swikutanyataniya ya se swi vula ku leswi a va nge ri lava van'wani mhaka ku va terekili se va lunghiseriwa a hi swona a hi swona hina tindhawu to tala la ku terekiwaka hi mhaka load reduction kambe a hi stop load reduction hikuva ku terekiwa hi nga tshama na vona hansi hi lava ndlela ya ku va pfuna handle ka ku va hi responda hikuva va terekile a hi se za hi swi endla hi se za hi fika kwalaho ku na van'wani va nge ri va tshama loko ni nga hoxisi ve ri le tana kahle a ka N'wamitwa ve ri khale va kha va landzelerisa timhaka ta gezi se swi nga swi kha swi fika kolomo ya ka ntsevu wa tin'hweti va ri ha gezi ri fambeni kambe va le ku kumeni xintshunxo mi nga ku yini ka vona ya mo especially ka lava le ka N'wamitwa loko ku ri issue ya ku va hi responda ku va hi va pfuna va pfumelelekile swinene ku va va tihlanganisa na hina hi ta kota ku va hi languta xiphiqo hikuva ku na ti-problem to tala leti endlaka vanhu minkarhi yin'wanyana va tshama va nga ri na gezi kun'wanyana mi kuma ku a va connecte illegally ti-technician ta hina va fike va va susela leswi endlaka va tshama nkarhi wo leha kun'wanyani i ku va va nga qualify hikuva lava tshamaka kona mi kuma ku a va qualify hikuva hina leswi ti vitanaka ti-overmeter handle ka sweswo van'wanyani mi kuma ku hi lo va timela hikuva nkarhi n'wanyana va temporarily swi lava va hakela mali ya fine mi kuma ku a va le ku tihlanganiseni na hina mara hambi swi te tani loko vo ti tshuneta ka hina va tihlanganisa na hina hi ta kota ku va hi va pfuna ka xiphiqo lexi va nga na xona a hi languteni ka leyi landzelaku mhaka i timhaka ta ku
van'wani veri va fona loko va fona nomboro liya va khoma nkarhi wo leha a va hlamuriwi kumbe a va pfuneki hi xihatla kasi van'wani veri va twe mahungu ndlela ya ku tin'wani tindhawu ku ta pfuriwa tiofisi mi nga hi pfuna ku twisisa ku ka lava me ni nge le ku vulavuleni va kha va ni twa sweswi hi ririmi leri ra hina timhaka ta tiofisi ti endlisa ku yini ka ha ri na leti nga ta pfula leti vaaki va nga ta ti tiva ku ya mahlweni ya no inkombo pet ya mhaka ya ku pfuriwa ka tiofisi yi ta endliwa hi ti-phases so ka phase leyi hi nga ka yona hi vitanaka phase 1 swi vula swa ku hi ta pfula Giyani hi pfula na Tzaneen so ti-customer ta hina lava tshamaka eka tindhawu ta vo Giyani va pfumelelekile ku va nga endzela tiofisi ta hina from Monday ku ta va ti-2 ta February va ya kuma ku pfuneka nakambe ti-customer ta hina lava va nga Tzaneen side na van'wamitwa Xihoko I think va servisiwa hi Tzaneen va nga tihlanganisa kumbe va nga endzela tiofisi ta hina next week from the 2 kambe hambi swi tetani ma vulavule hi mhaka ya ku van'wanyani va fona va tshama nkarhi wo leha fonini mi kuma ku a va hlamuriwi hi hlohlotela ti-customer ta hina ku loko va hi endzela hi ku already hi na ti-platform leti hi ti vitanaka ti-self service channels leti ti va nyikaka comfort ku va va report va tshame makaya va nga zanga va hi endzela so swi vula swa ku still ya hlohlotela ku a va tirhisi ti-platform leti loko mi languta Alfred sweswi se yi le ka WhatsApp hi WhatsApp u kota ku va u reporta fault leyi u nga na yona u kuma reference number then yi directiwa ka ti-technician but I also understand leyi va ka kona sometimes backlog na hi swidlodlo leswi nga va na swona kumbe ti-storm so hi swin'wanyana leswi endleka ku ti-individual customer mi kuma ku a va kumi ku hatla va pfuneka so hi vona lava nkarhi n'wanyana va faneke va endzela tiofisi ta hina va khome ti-reference number ku nome hi leyi reference number kambe a ni pfuniwanga kumbe a ku sita technician then va endla ti-follow up hi ndlela liya so hi va hlohlotela ku still na loko hi pfule tiofisi a va report hi Alfred ku fowuna call center a ku vi choice mara loko ya ka Alfred chatbot it will take too few seconds ku va u kuma reference number so lava ti-follow up a va hi endzeli hi ta va hi va rindzile tiofisini ku va hi va pfuna hi ti-follow up so kuna xivutiso lexi okay ya nani mahlweni duvani ya nani mahlweni okay ya kuna phase 2 phase 2 ya hina yi ta sungula hi March ku ya fika vo June so swi vula swa ku hi ta va hi kha hi pfula tin'wani ta tiofisi so loko hi languta Mopani swi vula swa ku phase 2 hi ta va hi languta ku pfula ofisi ya Mojaji Stove Hub kumbe Gapane so hi yona leyi nga ta wela ka phase 2 ya hina but hambi swi tetani Bootpet ku na tiofisi ta ku kota ku fana na vo Phalavora hi ta va hi kha hi yisa service hikuva hi langute ku loko mi languta Phalavora i area or i ndhawu yitsongo so hi ta implementa leswi va swi vitanaka ti-panel van ku va ha ri busy va ha endla branding hi already leswi va swi vitanaka ti-pop-up hub so pop-up hub already hi sungule ku endzela tindhawu ta ku fana na vo Silwane the second day hi ye tindhawini leti kotaka vona Magale so hi kha hi yisa service la ti-customer ta hina va nga kona loko ta panel van so hi ta va hi kha hi rotate tindhawu letiya hi ta va hi kha hi va nyika schedule ku hi vhiki leri ta ya kwini na kwini va kota ku va hi endzela hi kha hi va pfuna hi ndlela yaleyo lexiwani xivutiso i nga ri a ni mivutiso ro sungula kambe na sindziseka ku mivutisa un'wana ni tsundzuxa hi xona nakambe xa ku Alfred i muyini hayi no hayi wata ku loko twa na vito va Alfred va tele ngopfu ka hina vantima so swi vula swa ku hi ta ku wanuna wa wantima loko se ni la ku n'wi relate hi mihleketo ya mina but yeah to answer your Bootpet Alfred ku va system leyi hi nga yi create tanihi Eskom so yi thiwa Alfred chatbot it's just a robot leri u kotaka ku va u interacta na yena ka system
masivona. kambe ririmi ke mi vulavula swi vula ku i wa mani la i vulavula yini xinghezi xi I vulavula Xinghezi. Ya Alfred so far i vulavula Xinghezi a yi se za yi implementa kumbe ku hoxa ti-language tin'wanyana. Yeah. yes ya kambe hambiswiritani hayi ha khensa swinene tlhelo rero mi taku na rona i rin'wana ra leswi mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi languta se mi hetisela mi ku yini nduvani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku xirilonkulu lexi xi taku loko hi ri laha i timhaka ta ku vanhu va hlwela ku korhokeriwa ku fana na loyi ni nga ta mi nyika nambara ya yena hi tlhelo ra ku va kumbexani va heta nkarhi wo leha va ri ha gezi vanhu va rila hi timhaka ta load reduction mi swi vulavula ko tala kambe mi hetisela mi ku yini hi ku hi swona swi tshamaka swi kha swi ri mahungwini loko vanhu va nghena la moyeni. Yeah, no, lexi hi nga ta hlohlotela ti-customer ta hina hinkwako mo especially tindhawu leti a va affecteke ngopfu hi timpfula ta matimba leti ha konaka vo Giyani vo Phalaborwa swi kutaniya a hi siza hi heta fully or completely ku va hi pfuna ti-customer ta hina to hlayahlaya leswi endlaka ku ti-individually customer loko mi kuma ku sweswi gezi ri lo affecta mina ntsena ndzi ripotile Eskom yi teka nkarhi wo leha so hi kombela ku hinkwako lava nga kona loko va ri na ti-reference number leti ti nga siza ti attendiwa a va tihlanganisi na hina ku va hi va pfuna hi ti-follow up va ri wanga ko va ku ya ringeta hi matimba ku va hi pfuna kumbe ku layitela tindhawu hinkwato but hambi swi tetani hi ta va hi kha hi zama ku va hi va pfuna ndzi pfumela ku swin'wanyana leti ku pfula ka ti-office swi ta va pfuna ku va va endla ti-follow up hi ku olova ma swi vona so na ku loko mo languta sweswi hi pfulele swinene ti-customer ta hina ti-channel hinkwato or tindlela hinkwato ku nga ha vi na ti-complain ku no hi Alfred kumbe call center a hi koti ku mi kuma Eskom kumbe mahlwela ku hi pfuna swi vula swa ku hi ku pfula ka ti-office na ti-pop-up hub na ti-hub on wheel hi kha hi ringeta hi tindlela hinkwato ku va hi va nyika service na ku va hi tsakisa ti-customer ta hina. No na khensa swinene kumbexani hi lo swi teka ku vanhu va swi tiva ku ti-office ta n'wina leti mi ti pfulaka ma ha tlhe mi ti pfulaka lahaya ti ri kona. Ya Giyani kwala yi nga kona complex a yi nga ta cinca yi ta va ya kwalaya na ti-office ta hina ta le Tzaneen na tona kwala ti nga kona a ku nga ta cinca nchumu hi ha ta pfuna ti-customer ta hina kwalaya. No mi twile poto mina khensa swinene nduvani hlayisekani ku tiya ku engeta khensile vutete inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM tshama mi ta va mi swi twile hi ringetile ku va hi mi hundzisela xiyimo xolexo ku mi kota ku swi twa ku hambi ku hala tani wexe hambi hi le alulekani hi ndlela leyo ve ri hayi mi nga vi ya hela matimba hi ndlela yoleyo se sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku angula ku yini ku ya amahlweni hi ku xiyimo hi xoxolexo 27 timinete ntsena ku pela awara ya 12 a hi kuti ku timhaka tingani ta va ni kha ni bula na tatana Satsabona Manganyi sweswi kusuka ka ANC Gauteng Johannesburg region hi bula na vona laha hi timhaka leti ti nga le ku endlekeni ka masipala wa Joni mi tele ngopfu vanhu va ka hina na vulavisisi bya komba ku Munghana Lonene FM ya va korhokela vanhu lava nga kwala a Gauteng se hi yo mhaka mi vona hi kha hi tisala ndzhaku timhaka letiwani ka endla leswaku hi ta kota ku tiva ku endleka yini kambe na ha tlhelela ka yaleya ya ku ha lava ku n'wi tiva munhu loyi a nyikaka vuxokoxoko sweswi Wisani Mabasa va ndhawu leya timhaka ta mati na nkululo hi ku leswi leswaku mati ma suka a Middelthava ya tele ku ha mati a ni yini sweswi mina sweswi no mako se swi vula ku hi fanele hi n'wi kuma ku i mani hi kota ku tiva ku hikokwalaho ka yini vaaki va Giyani va fanele va tikuma va ri ha mati hi ku swona ni nga ri vanhu vo swi lava ku vaaki va le Giyani hayi va nga ma kumi mati ivi loko hi swi languta hi ku kumbexani va mopani vo va nga ri ku na ku tsakela kasi a hi swona ma hi vona mhaka kona se ku na munhu loyi a va byelaka
na loko ni humala ka nongonoko na ta va tlhela va fonela sesifusani la ku tiva i mani ange mati ma tele la giyani kwi lama va ku nandona mele ku nghenini dan'wini lama ma nga hileswaku swi vula ku na malama ntsana na ma nga kona mugangeni sweswi a ma nga ta ma ri kona loko a madlile thava a yi ri leswiya swa khale swa ntolovelo swa ku yi va yi raha mati ma mhaka kona se kambe a swi tani hi mhaka ya ku mati midlile thava yi na mati sweswi se mati lama mele ku yini a giyani kambe pompo leyi nga onhaka leyi yi fanele yi lunghisiwa hi swa xihatla a yi le ku lunghisiweni hi swa xihatla hi mhaka ya ku wun'wana munhu i le ku vuleni ku mati ya tshamisekile giyani ma kha ma nga tshamisekangi se a hi swi lulamiseni swilo leswi ndhawu leya xikaya ku na vanhu sweswiwani va suka a tindhawini to hambanahambana va ya ka ndhawu leya ya xikaya laha a ti-a va le ku va pfuneni kambe vatirhi lava va le ku tirheni hansi ka ntshikelelo hi mhaka ku hava mati ni yili nakona na namuntlha ni kuma ku himpela mati ku hava se munhu i fane a khandziya bazi a suka ka miyexe a ta ku la ku lunghisa timhaka ta pasi a nga koti ku lunghisa hi mhaka ya ku hava mati hi mhaka ya ku un'wana munhu yi hembile a ku mati ma kona a kha a hembela va ndyawulo ku va nga lunghisi pompo leyi hi xihatla va twa yi nga ri mati ma kona kasi ku hava se a hi swona se hi fanele hi n'wi tiva ku i mani loyi a lavaka a giyani ku nga vi na mati kambe sweswiwana yini ya twa mhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela yaleyo kusuka kwalano hi ta vuya hi bulana tatana Sasavona Manganyi kusuka ka ANC Johannesburg region tanihi matsalani kambe sweswi hi hafu kupela awara ya 12 nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingiseriwa munghana Lon FM komba ndlela na ngona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona two kusuka studio 1 hi le Masingita mall again hi laha hi nga kona mingiseriwa munghana Lon FM kasi ke a hi ku mingiseriwa mina hi ku committee timhaka hi ta bula na wena kambe sweswi hi la ku bula na matsalani wa ANC Johannesburg region tatana Sasavona Manganyi la ku bula na vona la hi twa ku kahle kahle a ku ndleka yini leyi a ni va vona ka television va nghena va huma ku ka ku endleka yini na koho loko va fanele ku va na xandla xa meyara swi susumeta hi yini swi xa muxaka luwa loko ku tisiwa ti-motion ta vote of no confidence kusuka ka tikomiti to hambanahambana na le ka meyara ku va kha ku endleka yini i mani hi bula na vona tani hi njhini ya ANC region a Johannesburg region hi ndlela yaleyo Manganyi nhlekani mi amukerile ka munghana Lon FM kurhula eka n'wina na vayingiseri va munghana lonene na tshemba loko se mi ya ku tleleni tola mi karhele ya no ti vuye ngopfu a ku karhariwe ngopfu a ku endleka yini no ma swi tiva leswaku ri ku va mfumo lowu wa ku mi hlangana na tipati tin'wani a hi swilo swa easy man swi la ku ri mi tshama mi karhi mi manager ti-contradiction every day so that is why vatshami va le Joni fanele va swi tiva ku ri hey loko ku yiwa ku akhethiwa a ku khethiwi kahle ku ri hi nga vi ka ndhawu leyi nga ka yona sweswi kambe kuna sweswi ra munghana ra vunharhu va kha mi kha mi ringeta ku cinca meyara xivangelo i yini no look a ku na mhaka ya ku lava ku cinca meyara eka hina tanihi African National Congress mi ta khumbula ku hi vuye hi va very clear eka vatshami va le Johannesburg ku hi lava tatana Dada Murero va humela amahlweni tanihi executive mayor hi leswaku conference ya hina a yi nga ri conference ya ku electa vanhu va le government a hi electa vurhangeli bya ANC so mhaka ya ku i humile tanihi chair ya region a swi vuli leswaku hi fanekele ku hi disturba swilo swa service delivery hi lava ku ri a huma tanihi meyara that is why a hi nga pfumelelani na tipati tin'wana leti hi nga na tona eka coalition leti i ri ku ri ti lava ku ri a huma ku na timhaka to hlaya leti ri ku ri va ti raiser
leti ri ku ri hi tiyise eka provincial and national leadership ku ri va ti langutisa mara hina ha tshame kona kwaleno laha hi nge hi lava ku ri a humela mahlweni tanihi meyara and then ti-discussion leti ri ku ri other parties va na tona na province ya hina na national ti ta hi byela ku va kota ku fikelela leswaku a humela mahlweni and loko ri ku ri humela mahlweni hi ta lunghisa njhani ti-concern leti ri ku ri vona va ti raise mara generally na n'wina ma swi vona ku wa zama mumeyara ku ri na service delivery yi kota ku ri yi humela mahlweni joni yi tshama yi karhi yi cleaniwa yi tshama yi karhi ku khatiwa lexiwaneni mabyanyi ku lunghisiwa ti-pothole swo tala swa karhi swa endliwa sweswiwanini se a yi lava ni ku disturba ntirho wa kahle lori ku ri va meyara va wu endla mara tipati tin'wani a ti tsakangi so ta vona ku hi lunghisa njhani ti-concern ta vona kube na vatshama switulu va tikomiti to karhi va tikomba ku kha ku ndliwa ti-vote of no confidence ene ku hehliwa ku hi n'we va ANC mi ndlaku sweswo swi vanga hi yini hawa leswo a ku ri mhaka ya tikhanselara ta hina ti-reacta aka ti-action leti ta vona ngere se lava van'wani va ti vitanaka minority governing parties va lava ku humesa meyara wa hina ene na vona va na ti-section 79 committee chairs leti i ri ku ri ANC yi va sapotile ku ri va electiwa eka tona so tikhanselara ta hina a ti teke action ya ku no loko mi lava ku humesa meyara swi vula ku ri na n'wina ha mi humesa hi ku ri swi vula ku ri a mi ti-partnera ta kahle leti i ri ku ri instead ya ku ri mi vulavurisana na hina mi tirhisa ti-motion of no confidence to address issues leti i ri ku ri hi nga kota ku ri hi vulavurisana hi tilunghisa so ti ta hi yo ndlela yaleyo ti-motion leti tin'wana leswi vulaka ku loko a ku nga vangi na yona motion liya ya ku a hi cinceni meyara a va ta va nga ku nga fikangi ka xiyimo lexi xa ku kumbexani na n'wehe kumbe tin'wana ta tikhanselara ta n'wehe ti teka xiboho lexi mahaku xi vulaka ku a vo retaliate hi swona because hina hi lava stability eka city of Johannesburg a hi lavi mhaka leyi ya ku ri nghena phuma singene yi nga heli mi kuma leswaku yi moxa the standing of the city I mean ku na ti-rating agencies leti ri ku ri ti hi nyikete a positive outlook se loko se nje se vurhangeri va city vu cinciwa time and again even na ti-investors a ti vi na confident eka vurhangeri va city because a ku na lexiwani certainty in terms of the stability of the coalition and governance and leswo swi endla ku ri loko ti-investment ti nga ha ti in the country or in the city swi vula leswaku a hi koti ku ri hi nga endla mintirho for vanhu va hina private sector a yi koti ku ta yi ta create mintirho hi mhaka ya ku government yi ri yexe a yi nge koti ku ri yi nga qaxa vanhu va lawanini a Johannesburg hi nita na ti-private investors and hi fanekele hi va nyiketa confident ya ku ri ku na stability is safe ku ri va nga investa laha Joni vanhu va kota ku kuma mintirho so hi langutisele swilo leswo hinkwaswo a hi langutiselani vuhina hina tani as ti-individual hi tlila njhani hi ku mani a nghena mani a huma leswo a hi swona leswi hi nga swi langutisela hi langutisele vanhu va le Joni ku ri vona hi va pfuna njhani van'wani veri ku nga va ku ri na ku lwa andzeni ka swiphemu leswi swi nga ya ka nhlawulo wa lowu wa ku helaku van'wani mi twananeni ku n'wina mi nga hlawuli vurhangeri kambe van'wani va ku hayi hi mhaka ku hina hi nga humelela hi fane hi nghena hambi va vurhangeri ku katsa na matsalani a kha ku a hi nga hlawuli vurhangeri a ho hlawula vanhu lava nga ta rhangela region a hi nga vuli ku hi mi yisa ka mfumo kambe mi kuma ku va tirhisa mavandla man'wani ku va kha ku luwa tinyimpi ta kwala kaya vanhu va rhandza ku va vulavula hi swilo leswi ri ku ri a va swi tivi
va rhandza ku vulavula swilo leswi ku ri a va swi tivi va endla swilo leswi hi swi vitanaka ti-conspiracy theories. Nkere hi hina lava ri ku ri ha leader sweswi and hi na matimba ya ku hi nga teka decision ya ku if ha n'wi lavi meyara ku na xilo lexi hi tsandzisaka ku ri hi nga yi teka decision yaleyo ivi hi tivisa province na national ku ri ha n'wi lavi. A ku na munhu loyi a nga hi khomela xibamu ku ri mi nge ma n'wi lava hi nkani, hi hina hi nga teka decision yaleyo. So a ku na a yi na reason ya ku ri hi nga lava ku ri ku va na any one of us loyi ku ri ta ya vulavula na ti-party tin'wani ku remove deploy ya ANC. A swi nge pfuki swi endlekile swaleswo. Loko hi lava ku teka decision yaleyo hi nga yi teka na sweswi, a ku na xilo lexi hi tsandzisaka. Ya sa hi ndzeni ke hi languta ku leswi va nge swi hundziseriwe mahlweni swi mi pfuna yini kumbe swa mi pfuna tanihi vandla kumbe a swi mi pfuni swo mi onhisela? No, swa hi pfuna hi ku swi hi nyiketa nkarhi wa ku hi kota ku vulavurisana na ti-party leti tin'wani, hi kota ku vulavurisana na leadership ya hina a province na le national leswaku hi ta kuma the lasting solution. I lembe ra ti-election leriwanini ku na swilo swo tala ngopfu leswi ku ri swi affecta position ya vumeyara apart from leswi other parties va swi vulavulaka. So and ma swi tiva vumeyara eka ANC especially va ti-metropolitan municipalities vo decide-iwa hi ti-national office bearers. So hi nge teki ti-decision that are futuristic without the wisdom and the understanding leyi ku ri yi huma eka ti-national office bearers. So ti-national office bearers hi vona lava nga ta hi nyiketa direction ya ku no mhaka ya so yi tirheni hi ndlela leyiwani. So hi lexi ri ku ri hi va kombeli ku ri va hi nyiketa nkarhi wa ku ri hi dila hi yona hi ndlela leyo. Loko ti-national office bearers to ka hawa hina hi twana na n'wina tanihi leadership ya Johannesburg, meyara a humela phambeni, ti-party letiwani na hi addresseni whatever issues va nga na tona a ti tshameriwa hansi ti lunghisiwa. Hi leswi hi nga ta swi endla. So hina hi yimele their wisdom ku ri va kota ku ri va hi guide on how to move forward. Loko hi ka hetsela ve ri ku hume mahungu ndlela ya ku ongeti a mihlawulo wa kahle Magoda kumbe nhlawulo wu famba kahle ku kumeke maphepha man'wana mo vhotela ya kun'wana kolomu ma nga kumeka kona. A ni se twa n'wangulo wa n'wehe tanihi ANC Johannesburg region mi ri yini mhaka leyi? Hina hi vulavurile hi Mvulo hi endle na statement hi swi veke very straight ku leswi nga endleka a Pitori a swi affect conference ya hina. Hina conference ya hina yi ri Johannesburg a Cedarwood ku sungula hi ti-3 ku fika hi ti-5 ta December. Ti-delegate ti khethile ku hlayiwa ti-ballot ta ku ri mani na ti-vote tingani, ivi ti sayineriwa hi lava ri ku ra ku ri ti-observers va ri party ya electoral committee, and then report ta kona ti kona. Leswi swa ku ri ti-ballot loko ti suka a Cedarwood ti famba ti ya Pitori ku endlekeni hi tona swa leswi hi nge swi ngheni hina. Lava national hi vona va dilaka hi swona hi ku ri hi vona va nga hayara elections agency leyi nga endla leyi a yi fambisa swilo swa ti-vote aka conference. Hina lexikulukumba hi nga ta xi hlamusela i ku ti-result ti declariwile and a ku vani na wun'we wa lava va nga ka electoral committee lowu a nga te ri mina ni pfumelelani na tona ti-result letiwanini. So hina hi tshama hi rona lero. Loko ri ku ri ku na swin'wani swi nga endleka Pitori va ta dila hi swona a Pitori, mara leswo it has nothing to do with the elected leadership ya Johannesburg. Na ku a ti khumbi helo ti ku n'wina mi hlawurisiwe ku yini leti i ti-ballot leti se ti nga tirhi? Ti tirhile ti-ballot leto ti hlayiwile, ti-report ti kona ta ku ri ti hlayiwe njhani mani kume ti-vote tingani ti sayineriwile. So swa ku ri vanhu va fambile va ya Pitori va endla leswi va nga swi endla i swa vona, va ta vona ku ri va dila njhani hi swona. Hina hi swi ngheni, hina hi humela phambeni hi leader vanhu va le Johannesburg va lava service delivery leswaku ri va ta va busy hi va byela hi ti-ballot leti ri ku ri ti sayiwile ti confirmiwa. Hayi mhaka ya hina yaleyo.
ani ku hetile Magoda kambe muyingiseri i ri ni mbutisa ku a mi swi voni ku service delivery leyi mi vulaka yona ngopfungopfu loko langutiwa leswi Johannesburg a yi ri xiswona loko mi kha mi kongoma ka G20 onge ti yile ku tlheleleni ndzhaku mi vona yin'we? No, hi swi vonile ku va ku na ti-areas leti ri ku ri hi vone nga ku na ku tlhelela ndzhaku nyana ende hi kote ku ri valavurisana na va mumeyara ku ri meyara n'wina na administration ya n'wina mi hi kombetile ku ri mina capacity ya ku lunghisa Joni. Hi kombela ku ri mi koka masokisi mi vuyela a groundini mi make sure ku ri hi ndlela yona leyi ya mi tirha eka yona ka G20 humela na mahlweni mi tirha hi yona ndlela leyi. In fact tirhani more than hi ndlela leyi ya mi tirha eka yona ka G20 ende ni swi vonile vumeyara va le ka groundini kona sweswiwanini va vuyerile groundini va busy na inner city va all over so swilo swi ta lunga ku nga ri khale. Khensini Magoda, khensini nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta hlayisekani. So Enkom tatana Sasavona Manganyi va vulavula tanihi matsalani wa Johannesburg region hi ndlela ya African National Congress andaka loko ku ve na hoyi leyi a yi fambelana na timhaka leti ta ku pfumala ntshembo ehenhleni ka meyara kumbe ka ehenhleni ka executive mayor eka Dada Murero va komisini matikhomelo matitwelo ya vo hi ndlela yaleyo. Se timhaka leti ti nga vulavuriwa mi titweli na timhaka ta tivhoti na hinkwaswo swilo leswiya a hi mi tweneni ku n'wa mi ri yini nomboro yaleyo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku timhaka ta n'wina ti ngani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mi ri koho ravuntlhanu leri hi ndlela yaleyo nongonako i Africa wa vulavula hi ku haxela wona tweak kusuka studio 1 ile Masingita Mall again nta na wena mahlweni ta ka riqingho rero andaka leswi fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula ile ka mgana lona FM komandlela 0860002543 ay kutumingisero me ile ka pfulela u tshika hi twa ku mi khometi timhaka va ka hina nongonako wa n'we swo vula ku na leti hi vulavulaka timhaka eta n'wini a hi mi tweneni wo sungula mingiserelo nhleka njhani hi pfukeli boto mina minjhani n'we hayi pfukeli I can't kombe mi ku enyana rito boto mina mi ku enyana rito ku kota ku twala kahle ya ai ku la ku dlamba hele ya mati ma ai ku tu tshame vula ku mi jike ko le dani ya mu ku ene ku na n'wana ti komba ni ke sisiwisani mahungu ya rona ya lexi hi xi kumaka loko hi kha hi vutisa kwala patwini vuthete ni nga tikinyingi ne ya mati a giyani a hi mhaka ya ku va ku hina ndoni yini i xin'wana va swi vitana sabotage va ri ku na ku un'wana ya laha a nga ku rhangeleni ka ta mati yo tholeriwa munhu loyi a nga lavi yena ku va yena laha a fanelaka ku mena satellite ya giyani ya mati number 2 issue ya michini a swo sungula namuntlha ku onhaka butet khale va ri a wu onhaka a ku ri na leswi a va swi endlile hi minkarhi yaleyi a ku ri na khampani yo karhi leyi a yi tiveka ku loko tshika ku va na leswi images a vo fona kumene va tisa michini a ya ha ri kona khampani yaleyo se swi swi vula ku process yi fane yi famba yi leha mara all in all hi nga lavi ku tata mahungu yo tala mati ya giyani mhaka ya sabotage sweswi mi swi vulaka ku na yelo a nga nyika mahungu vo ngo chava ku byela mi va fonela va xilowo walona vo mani vo to chava ku vulavula tiyiso mara tiyiso timhaka ta ku kokelana ka matimba ku teka hileswaku matimba lama mi kokelana leri ra ku swi ze swi nga vi na mhaka ku vanhu ve le ku kumeni ka mati kumbe a ve le ku kumeni ka a ma ti ngheni kwalaho va tingheni va tshamini butete swa vava namuntlha loko mo langutisa xikolo swi boheke ku swi pfariwa nampundzu lomu mintirhweni hi tirhaka kona ho fostela sweswi a ku na ti-toilet ho fostela ku fanele u ya ntirhweni mara ku twa toilet u ya kwihi i ntiyiso ngopfu sweswo hi ku a ni yili ka ndhawu leya xikaya va le ku kaya ka hina mabakiti va ya hala na hala ku ve a swi nga fanelanga ku swi va hi ndlela liya ene ma yi vona ku ka ndlela leyi nga ka yona n'wana na n'wana karhi a swi tiva ku kama loko ku nga na flooding yaleyo kha yi tsutsuma a swi tiva ku swi vula ku hi ta affecteka laha na laha na laha botete
i fane mi tshama mi kha mi swi tiva swi fana na n'wina loko mi ya ka studio xe le Amasingita kwalani ka molo va swi tiva loko tshika ku nga vi na gezi ku na stand by swi fane swi khikha yini why hina swi nga vangi kona gama walowo wa hi tshamini ku sungula ku vulavuriwa ha swi tiva ku mati ma ta va affected ha swi tiva ku michi ku na munhu a tirhaka laha why swi endliwa ku loko se mati ma subside ku nga kota ku lunghisa ku yisiwa michini laha hi lunghiseriwa ku va na mati swi tlhelerisela kwele ndzhaku futhi fanele khe tlhelela kwele ka kahle kahle ku va Giyani hi yo onha yini kumbe xana hi sweswo hi ku ni le vutivutiseni ku i mani la nga tsakaka ku ndla vuvekisi kumbe ku tirha ka ndhawu ya muxaka lowuwani la ka ku loko mi kha mi tirha va ku hayi ma swi kota ku heta mavhiki manharhu mi ri hava mati ma swi twisisa maka and number 2 swi ri ku vulavula leswi kama n'wana loko hi vulavula hi ku munhu loyi a fanelaka ku rhangela endhawini yo karhi ku maakatiko wa kwalani hi twa ingaku i nepotism and what mara swi hi pfuna ku fika kun'wana sweswi loko a hi swi tiva ku sweswi i Ted Khalanga a nga director a ma ta tshama ku la Giyani na hi ha swi tiva ku swi ta n'wi affect kama n'wanyana a ta koka masokisi mara loko ri munhu un'wana u kuma ku a nga kona maybe u tshama Phalaborwa ro tshama Tzaneen yena swi n'wi affect yena na bohola ni wa hola director wa hola million ma yi twisisa a va na mhaka na yena vo Ted Giyani ene swa vava ma swi twisisa swa vava mara all in all xana lava ringeta ku hlamusela xona hi nga xi kuma loko hi kha hi vutisela hansi i sabotage ya ku ri no mani u ri ni tholeliwe mani ni nga lavi yena ene yelena loko mo tshuka mo humela handle mi lava mi ta yi kuma ku himpela ku na ntiyiso ya ku ku na ku tholeriwa ka vanhu kambe ku tholeriwa ka vanhu hi loko ku ndleka yini kumbexani ni hleveleni nyana ku tholeriwa ka vanhu mi vula yini laha mi vula ku ndleka yini a ni va swi lobola vanhu lava loko mi kha mi tirha kwalani ma vekela tukulu or xaka or mani ku vindzi ku ta kuma ntirho lowu se hi swin'wana sweswiya na loko ku nga ri sweswo mara nge ku ka lehi liya ya ku mina ni ri director ni xi vona ku munhu loyi ni nga n'wi tholaka a nga tirha hi lowu mara u byeriwa u nga tholi yena loyi va ku tela na munhu njhe a ti matwisana loko u swi twisisa munhu na loko o fika lawani xi nga endla nga endli swona se na wena u fika a hi nyikeni example hi le matini munhu yalowo u hava na xin'we xa ku komba ku mati wa matini loko ku xi lava vu-technician i hava na vu-artisan andzeni ka yehe u swi vona ku laha hambi no va ni n'wi thori mara u to fika a tshama a nge endli nchumu vo tela tiposo loko mo langutisa Butet va tela tiposo va ti teka ntsena la Giyani va fika va famba especially ka timasipalati timbirhi swi karhata ngopfu sweswi ku na maheveheve wa va ri na CFO hi ku fambini a ri munhu wa kwala Giyani sweswi va yi va ya teka sorry to say va humi va ya venga wa ti vutisa ku a va kota accountant vana lava nga dyondza kwala Giyani na va nga va ku ti CFO na sorry baba nemetri hileswaku ku tirha anakeni ku tirha hi nga tirha kun'wana na kun'wana Afrika-Dzonga a swi na xiphiqo helo sweswo Afrika-Dzonga hi nga tirha kun'wana na kun'wana kambe lexi xi vavaku sweswi i ku loko ku ve vanhu va fika lava kwetlembetanaku ivi swi ze swi khumba ku swikolo swi nga dyondziwi vanhu va le ku laveni mapasi va lava ti-death certificate va fika kuma ku aka home affairs ku le ku tirhiweni hi ku ha mati ene i ta ku va yini loko vanhu va ka va nga ri ku tirheni ni yile ka a plantini ni yini se swe le plantini a ka ha ri na loyi nga ta ni hembela hi swona a ni ri kwele sweswi ni huma kona mati lama ma fana ku plant a yi fane yi tirha 24 wa tiawara a yi koti ku tirha 24 wa tiawara hi mhaka ku mati lama nghena ku laha mantsongo so hikokwalaho ka yini lava va tirhaka swo va nga vileli a hi amukeleni n'wana mingiselelo hleka Butet papa mina minjhani hi pfukile a khensa swinene buti wa mina mi rini n'wina ni kombela ku khomanyana yin'wanyana leyi yi khumbaka swilo swa ku fambiselana na nawu so xikongomelo nkulu xa mhaka loko ni swi nga ta swi vulavula a hi ku kumbe no kombetela munhu wo karhi tintiwo mara leswi swi endlaka va ni ri ni lava ku ta vulavula swo karhi i timhaka ta ku loko hi langutise ihoyihoyi leyi nga kona eSouth Africa ka nkarhi wa sweswi laha vanhu vo tala va langutisana ku va fake kumbe va tengisiwa a ni ri munhu a nga voniwa a nga vona nandzu vo to lavisisiwa va n'wi tengisa
so loko ni langutisa hi ndlela leyi a nawu fambisaka swo ku fana na kumbe le ka judge le ka muchuchisi i advocate kumbe i lawyer loko ni langutisini i vanhu lava va ka va tikuma va ri ka side ra wrong ra nawu hi ndlela leyi va nga investa mali hi yona ku va kuma va papalata ku va tikuma va nghene jele ingaku yi tele ngopfu ene na lava va fanekeleke va pfuna ingaku va tsakela swihoxo swa ku va endla hi mkholo ku va teka tikhesi ta ku fana teteleto ene ku heteleleni munhu loyi hambiloko a johini hi ku i na matimba eka swa le mandleni i kota ku va a huma and then a tlhela a ya mahlweni a endla swilo swo fana sweswo ku karhi tiko ri ya mahlweni karhi va ri onhaka hi ndlela ya ku fana na yeleyo loko u langutisa ka nkarhi wa sweswi eka vanhu lava hinkwavo ku va nga tikuma va ri ka sayiti ro karhi ra nawu lava kumbe ingaku va endle va johi swin'wanyana a va swi endlanga tolo swi na masiku yo tala ngopfu laha va hetelelaka va mila timitsi va vona nga ku a swi na nchumu hikuva va yime sayiti ra kahle loko va langutisa vanhu loko vanhu valava loko va johile vanhu lava va vitaka va ta va yimelela so a hi vanhu lava vo ngo fika va ku hita lava 10,000 rand ku va ni ku yimela i vanhu lava kumbe nkarhi wun'wana a nga ta ku tshiki ni ta lava mali ya ku tlula ka 100,000 va kota ku va va yi hakela so siku na siku ta ku ri na problem lero loko ku nga langutisiwi nchumu which means a nge koti ku va ku lunga nchumu eSouth Africa lero ka swi swi langutisiwa ngopfungopfu eka vanhu lava va nga laha ni nga va mention hinkwako vanhu lava funde nawu wun'we hinkwako ka vona se swin'we nkarhi wun'wanyana a no va pumba ku va onhaka South Africa mara loko nkarhi wun'wana va swi langutisa hi tihlo rin'wanyana ku a hi lunghiseni South Africa ya hina kumbe swin'wana swi ta va swi ri ngona ya ko va ko ene mukama yin'wana hina tanihi vaakatiko kumbexana ho pfa hi hela mbilu ne hi ku hina vaakatiko ku na nkama n'we pfa ku vona ngeri leswiwana swi nga ha lavi ku swi ya lavisisiwa hala a swi lava ku vhe swi lavisisiwa leyi kumbe munhu loyi a khomiwa kumbe njhani hi ndlela yaleyo naswona swa twisiseka ku fana sweswiwani na tshemba swa ku hina vo tala a hi ve na ku hela mbilu loko president a teka xiboho xa ku a hi yimiseni loyi a fambisaka maphorisa hi lavisisa hi nga vheli hi n'wi hlongola i nge hi nga swi kumanga leswi hinkwaswo ka swona mara loko u langutisa matimba lava ma tirhisaka lava va tikuma va ri ka sayiti ro karhi ku loko u langutisini ku na mitlawa mbirhi leyi nga kona loko u cheka loko ku yisiwa loyi eka commission ya madlanga i fika a vulavula leswi loko a wela hala niwani i ta fika a leswiwani va hehla hala ene ku na sayiti rin'we leri ri vulavulaka ntiyiso leri n'wanyana va leswi va counter attack lavan'wani va loko athikeni ka lavan'wanyana loko u langutisa hambi loyi a nga ri ku a nga heta ka siku ra tolo a nga hlamuli leswi swi nga swo hi sweswo a tivaka swa yehe mara u swi langutisini hambi hi n'wana loyi ntsona swa ku mara loyiwani i balekela ku hlamula xivutiso a nga vutisa xo ene wa swi swa ku eka sayiti ra wrong so loko langutini eka vanhu va nawu kumbe ka nawu so karhi ka a vo ti karhi ku mara a hi lungiseni tiko ra hina vo va ti ngopfungopfu eka tijaji hambiloko munhu a ta ya phisa ku no mara leswi swi wrong ni metelpo timani ya mahungwini kese tlhelo rero makwako enkomo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lava tatana Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Etsani Nkowankowa Giyani Lekapani uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ku vulavula Boetpert hayi va tiyisile impela loko va ku vulavula inxongela n'winyi kahle
hi ku loko hi ningise nkulukumba sasa vona manganyi hi nga ri ne va vulavula hi nga ri mpela service delivery i swilo leswi va swi endlaku la a Joni hina hi le ku yi voneni hina hi tshamaku la a Dobsonville a yi voni service delivery leyi ANC va vulavulaka hi yona ku ve le ku endleleni vaakatiko hi ku swin'wanyana nga ta mi byela swona Bootpat mina la ni kumeka kona la Dobsonville every Wednesday mati ma famba ha swi tiva sweswo mati loko ku ze ku ba 2 o'clock ku pfulela Mpopi a ma ha kumeki u ta ze u ya kuma mati hi Thursday hi 2 o'clock futhi so i va vula yini loko va ku ve le ku endleleni vaakatiko service delivery loko swilo swi kha swi ya swi leswi va nga swi kuma swi kha swi tirha kahle swi nga ha ri ku tirheni kahle hina hi nga swi tivi ku ri mati u nga pfulela mati a Joni u nga ma kumi mara sweswi wa pfulela pompi la Joni u nga kumi mati Nhlikani Khalanga nhlikani le ka vayingiseri la ku nghena nyana ka leya challenge ya la Giyani ya mati ni tsakisiwa hi loko mu ku namuntlha mi te minenge yimbirhi mi tsutsuma mi ya langusa ku ri problem yi nga va yi ri kwini mo ni vula ku ri swi bela mavoko na milenge ni la ku vuya ka lava va nga nyika Seswisani report ya ku swilo swi tshamiseke ku yini kasi ku ri mavunwa yes va fanele va byarisiwa vutihlamuleri mara na vona Seswisani as longo va twini ku a Giyani kumbe ni ku na problem yikulukumba ya mati nkarhi wun'wani ku mati hi lama ma ni dekaku evutomi bya munhu un'wana na un'wana masiku hinkwawo na vona va fanele va te milenge yimbirhi va tsutsuma va langusa namuntlha leswi va nga swi vulavula ka radio hi teke swona se loko hi langusa munhu la nga hembela tiko namuntlha phela hi langusa vona Seswisani so please a hi ta kombela ku ri va hi lunghisela lekingobeni a va yehli hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero mgana lona FM makombandlela nongona ko Afrika wa vulavula ko axela vona chicks suka studio 1 le Masingita Mall a Giyani ani ri loko na ri ku tweni ka tlhoko ka mahungu lama matana tatana hlulani fanele magayisana ku hinda khale ka principal wa le Rithabile van'wana va ku i gacha anti ku gacha yin'we na buteleti kambe hayi a va vula sweswo tatana Smart ma va tsundzuka va hinde kwala va ku Khalanga ni ku twile kwala vhiki ni mkhamba vulavula hi timhaka ta ku mila ku rhuma hosi ku yi ta pfuna ku ka rixaka hi ndlela yeleyo tihosi loko ku ya simekiwa Gazankulu a ti lo tsandzeka ku hlangana ku ta rhangela mani kuza hinkwavo va ya hlengeleta va ka swatswa hiya hi landa Professor Dokodela H.W. Tsangwisi se swi vula ku tihosi ti tsandzeka tihosi ku ka lero ku na se swi nge lungi anti mi ta twa wena mingisero mina nomboro ya leya ntolovelo 0860002543 hi ndlela leyo ntari ya fukubile ya khume nharhu hi ta va kha hi vulavula hi ku na van'wana va hehlaku leswaku madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu madzolonga ya le mindyangwini ya vangiwa ngopfu na hi timhaka leti se ti nga koho ku nga swo fana na timhaka ta ku vanhu va ta ku va ya gymnasium vanhu va ta famba va ku va ya ka athletic clubs very swi swa muxaka woluwa swi na nxungeto wa ntshamiseko wa mindyangu a ni tivi ku hi ndlela yihi se very swi sweswo swi hetelela swi endla ku loko vanhu va ri le a ti-gym leyi va tekela na vavanuna va tekela na vavasati loko vanhu va ri le ka ti-athletic clubs va hlangana na vavanuna van'wana va hlangana na vavasati van'wana se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla ku loko se swi ya bvundumuka lomu swi bvundumuka ku va na ku dlayana ku va na swilo ku holova na hinkwaswo sweswo se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni i ku mi vona ongeti ku va ku ri na ku tumbuluka ka swilo swa muxaka wolowo swa ku vanhu va ta famba va ku va ya gymnasium vanhu va ta famba va ku va ya ka ti-athletic clubs sweswiya swa ku taniya swi na nxungeto ke
ka timhaka ta madzolonga hina hi ta twa n'wina hina hi swi tivi se hi hafu ku bele awara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu kambe sweswiwani na ha teka riqingho hi twa ku mi ri yeni n'wina na leyi yi nga tisiwa hi khale ka principal Gacha na yo mi nga hlamula loko ri ku mi lava ku hlamula nomboro i 0860002543 a hi ku timingiseri ku mi angula mi ku yini mi khome timhaka hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri i tile laha a khome swakudya ku i ni yingiserile ka xibazani driver a mi pfulelele hansi n'we mi nga pfulelela hansi i munghana lonene kwala a xibazani ni ngetelani vanhu va vilela va lava ku hi twa ngetelani hi ndlela yaleyo ku hi ta kota ku mi twa kambe ku na mingiseri loyi nhlekani mi amukeleni ka munghana lonene. Hello, Bishop Minjani. Buta mina hi pfukile n'wina mi njhani? Pfukile mi vulavula na Elfas 21. Inkomo zinjefu. Bishop ni fonini ma vulavula na va ta Eskom a na ta zama ku kaneta ka leswi va swi vulavulaka hi mhaka ka Silwana se hi na 7 days Silwana hinkwayo a hi na gezi suka ri fambi hi Saturday endleleni phela Saturday Friday ya ku ri maheleni ya n'hweti ku xaviwa swixevo swilo bya swibolo na ya mutshama risesi gezi a ri kona ka Silwana hinkwayo ka yona se a ni kanetana leswaku va ku loko u fonini ti-reference number ya kota ku lava ku ta pfuna mara hi va yimelini na technician a ya yi kona ku ze ku foneliwa n'wana a fonela ngaku hi mukhanselara va ku ti-office ta ka Eskom ti pfarile mara loyi a mi karhi mi vulavula na hi u ri ti-Eskom ta ka Eskom a ti pfalanga se swa hi vavisa hi bolele xixevo 7 days hinkwayo even 2 days a ku na gezi ti-office ta ka Eskom i ntiyiso ti pfarile na va lava hi vulavula na vona a ve ri a ti pfalanga ve ri ti ta pfula ku sukusela hi Muvhulu hi byo va vula swona kumbe ni va twangi kahle mina. Okay kumbexana mina ka ni nga va twangi kahle mo ni khomele Bishop mara hi le ku foneleni wa hi mpfuna hi wukulu a hi kombela ku ri kumbexani a hi xisa ku ma nga hi vutisela vuhonjani ku ri ka Silwana gezi ra ka Silwana ku endleka yini ro se hi na 7 days a hi na gezi hi le xinyameni a hi tisa ku xana hi endla yini ku zame to la ku at least community va vilela ku va na lava khalimaka va ku no mi nga vileli a hi lunghizeni swilo hi ndlela ya kahle a va lava ku sungula ku pfalapfala tindlela va ku vanhu ya buleriwa swilo ende himpela ya buleriwa even today technician a titi ka Silwana so lenyani va te ti-technician ti le Kruger hambi Kruger va endlani vo lunghisa vo tsandzekana ku rhumela technician yin'we ka Silwana yi ta lunghisa gezi. Hayi sweswi mi nga swi vulavula va mi twini sweswi mi nga swi vulavula mi nga chavi mi vulavula eka yin'wana ya minongonoko leyi yingiseriwaka swinene ka Munghana Lonene FM se va le ku mi twini va le ku mi twini mi ta vona ku ta va na ku tshukunyuka ku ta va na leswi nga ta endleka no vilerisa hi yeleyo ya ku swi za swi teka nkarhi wo leha ku fika kwalano hi lengeni ku siku leriya loko hi vulavula na vona ro sungula va tikombise timhaka ta ku nkarhi lowu va wu tekaka va langutela ku lomu ya ka 4 ku ya ka 7 wa tiawara handle ka loko kumbexani ku lo onhaka swikulu sweswaku kumbexani ku wa tiphowulo hikokwalaho ka vukona bya hoyihoyi yaleyi ya swidzedze na mikhukhula. Ya a ta swidzedze na mikhukhula leyi humelela kwala ka Silwana vhele ri teni gezi vhele ri ta pfuxiwa ri tirha vhiki hinkwayo mara Saturday leyi ya ku helaku leyi ri ve ri famba ri fambisa sweswo ri nga ha vi kona se ku foneriwa vanhu va ku tala ni nga ku maybe more than half ya community hinkwayo hi ku hi rime ti-reference la ka group ya ka Silwana mara still a ku na nhlanga leyi balekaka ku ve ka Silwana i ndhawu ya njhani hi tlhelo ra ku xaviwa ka gezi ma xava gezi ndhawu yaleyo ya ka Silwana ya ka xaviwa gezi na mina ni vilela swo hi mhaka ku ni xava gezi ra 500 every month ya ka Silwana ra xaviwa gezi mara ni ri na loko list botset vo hi hlamusela ku ri no hi nga ti ta fika gezi i mhaka ku ka Silwana a mi xavi gezi a swi swala so our phone hi le xinyamini hi tivi nchumu ho khoma la hi fika namuntlha hi vile community na la group ngole hi logo ni sala hi 7 days botset xele xi borini a ka na munhu nga na xele so loko va ku loko u pfuna ka Eskom a sport loko na reference ku pfuna ni ti nga mi khomkazi. Hayi ni mi twini buti wa mina va mi twini hi ta vona ku na ku pfumela ku fikile ri taku loko hi vulavula mi ta mi kha mi kombisa timhaka ta ku hayi va tini ni mi twini buti wa mina Cancer
inkombo tumina cancer swinene 0860002543 nongona ku Africa wabona bula hilika mgana lona FM makomandela kwa shala kusuka Giyani ay kuthi na we mingsero me kwalo nga ingisela ko ansetwa muna akunibulabula nirithula mahashi ndlile mkamukumi mena xiphiqo gezi ari ri fambili vele ku mitiseleni ka transformer ma abuyi mitavula ku sesilungini hi tirhisana njhani mara ay amkeleni ngwana mingsero lo hlekana Teten tak ba yung kisiri bam ka na doon na SF mpuki epokele ngobona mawa ipukile man no lava ku hlamulanyana leyi nga vutisiwa eka le ka principal mara before that no lava ku hi emphasize ka muhemberi wa rixaka vanhu va dlawa hi mati hi torha a Giyani ku ve mati se hi endleli wona si ri tele N'wamanungu Dam ya luya a nga ta la ya nga hemba mi nga ku hi ku hava kona la a Giyani swi ri ku na lo a nga va hembisa lo a nga va hembisa vo va ta vula yena mara hina hi hembeliwi hi sesi va lava va tekiwa lava nga ha swingeti na ka no fanela ku humelela sweswi district municipality na water access va fane va ya hi ku ngwetla va ya lunghisa leyi va tlhe va ya na le ka N'wamanungu Dam va ya puxa lexiya xa ku purify ku swi kona a swi rhose hi ku a nga ha ri na mati ku malembe ya ku tala so a yeni ka liya va nga yi vutisa a xi onhakile lexiya xa ku basisa mati hikuva loko ku ri ku a xi onhakile swi ta tika kambe loko ku ri ku xa tirha a swi ta olova ku miganga leyi rilaka hi mati kwahala va ndengeza ku ya le henhla va biringi na hinkwaswo leya swi swa va swi ta va swi tshamisekile hikuva nga ha ngheni mati ku va na rosi a ni ku na ti-chlorophyll a ntivomi va swi vitana hi swa ku hlantswa leswiya swi ya khomelela ko va ku va hlantswa ivi va ya na le ka Mapuvi ku na water purification plant ka Mapuvi va lunghizana laha mati mi nge hi xoti Giyani ende hambi vakokwani rivisi vanhu va ku rima va nga rima for 10 years mati lama ma nge se hela loko ku ri mpfula yi ta hamba yina hi nge hi dlawi hi torha hikuva leswi hi nga tshama hi mi byela hi ti-12 ta n'hweti ya 12 2023 ku loko vo hi cincela damu leriya mpfula yi tana hi tela yinina hambileswi u nga na un'wana wa ka Mkhari a fonaka a ngungumela a vulavula vito ra mehe ku biha leyi mayelana na ku hi cinca damu leriya kambe government yi swi vonini hi vulavule swilo leswi nga tiyisa ku na mavunwa hi nga ma yisi kambe ku se va na xiboho ku fika sweswi xa vito rero ra N'wamanungu gazette yi humile ku rhange ku huma gazette yo sungula hi ti 28 ta November ivi i ta October yi yimeliwa 30 days ku kota ku cinciwa tiboard so loko hi cheka hi kuma ku provisa va jili va tsala ku Eastern Cape hi mhaka ku na swin'wana swivana swa kokwani swi rhandzaka ku ni kaneta hi vulavule na government ka valunghisi va hi tisela sweswi va right se va humesa yin'wana hi ti 13 ta November leyi fane hi yimela ku za ku fika ti 13 ta December 13 ta December loko ku ri na lowu wa ku kaneta a ya ku kaneteni siku yi wun'we vo ngo Gezani Mkhari se ko va ku kaneta ra yena ra katsa na vito ra mina a ni swi lavi na katsanani no lava ku na mina ni luma ni discredita yena swi yi nge chayi kahle a fanele a yo kaneta swa pfumeleliwa ku u tisa ku kaneta mara hayi hi ku hemba ivi u tlhela u thyakisa vito ra van'wana se sweswi leswi swi nga ta humelela va ta humesa lexiya xa yellow letter I think hala ka Hosiminga mi swi vonile loko va kha va cinca vito va ta humesa xilo lexiya se hikoho se mi nga ta vo ku cinciwa kambe gazette already se yi kona and hi ti 13 ta December siku leri ku nga hela 30 days ku vhele ku na mpfula tanihiloko hi promisini lava veka masipala va weliwa na hi misinya timovha ta 4 ti onhaka ivi damu ri tala loko ya hela vhiki se ko xota 1 meter ku mati se ma boboma leswo ka swi nga swi tshamaku swi humelela se loko hi vulavula ku xintu xa tirha mikwembu ya tirha hi leswiya N'wamanungu swi endlile
kambe loko mi ku soka kambe loko mi ku swi ka swi tshama ku swi endleka mi tlhe mi swi a hi sunguleni hi lunghisa leya ku loko mi ku swi ka swi tshama swi nga endleka swi tlhelani mi vula ku swi ka swi tshama swi endleka ku nga se fika a ndzhaku ka 2000 hi ku hi 2000 swi endlekile hi 2000 ndhambi ya 2000 a ku buluke na madamu ya ka ZZ a lava na hlampfi sweswi phela loko mi cheka nambu wa Kudusi mati ma yimini kwala ende mata onha na bridge leswi vulaka hi wona ma nga ha ma tata leyi i mahlori i mirekile leyi swa fana na sweswiya kokwana N'wamanunga a swi endla loko a endliwa damu ma huma kwihi mati ma ku ma tata milayeni liya yi nga laya 11 ku za va ku 11 deep sweswi ko sala 4 ende liya yimbirhi yi nge le henhla mati a ma fiki ku 1 meter leyi nga sala se ma pfuta a swi se tshama swi humelela na siku na rin'we se a ni lava ku vanhu va langusa ku vona ku gazetiwe hi ti 13 ivi hi ti 13 ta November ivi hi ti 13 ta December ku na mpfula yikulu ku weliwa timovha ta 4 ka masipala sweswi ri tele ende van'wana va kha va ku wa hemba ri nge tali hi leswi ri tele se a hi mahlori ma nga endliwa hi kokwana N'wamanungu hi pela ku ri nene se sweswi hi ri a va hi va pfuxa laya ende xin'wana xa ku hetelela hi mayelana laha dan'wana kha ni vulavula na vakhalabya loko ni vhakile le ka kokwana N'wamanungu va ku phela loko ku nge se nghena gezi laya a ku kota ku swekiwa gezi hi swin'wana leswiya swa hambi ve ri hydrogen or ve ri yini n'we mi tivaka swa sayense se swi vula ku loko ro tala ma tshama ma kha ma halaka maya le aka Tsambi vanhu lava va nga dyondzela swa electrical engineering va nga ya va ya langusa ku a va ri endlisa ku yini gezi ku nga ha ri leri ra ku ba ngopfu ku ri leri ri nga kotaka ku matiko lama nga laha kusuhani vo Hlaniki vo Ndengeza vo Msengi va nga kota ku kuma gezi kusuka kwalaha se i mahungu lama ni nga twa ni tsakini loko ni twa ku handle ka leswi hi swi vonaka swa tifishi ntsena hi nga vuyeriwa hi swo tala gezi vurimi na swilo swo tala se swi lava swi tekela nhlokweni se hi ku hi dyi karhi hambi ni nga ha yi hlamulangi liya yi nga a hi tirhisi swona sweswo mi te mi yi sungurile yi hetiseni mi nga tshama mi nga la ku yi doja mi yi doja njhani no ka liya tihosi a ti ngo tsandzeka hikuva mi ta kuma meeting leti a ti nga khomiwa timbirhi le Berlin na le wele Benstorp lexi a va lwa hi xona a va lwa hi ku vavazali AS Minga a yi ta na riti Tsonga and the Reject King IK Nxumalo yi ku i mani Mutsonga laha ivi kokwani Malayi kusuka le ka Mdavula yi ku mi nga miti mariti ivi a ma mita ku sala ku ri Xangani that's why va endli Machangani Territorial Authority so a nga ha ri na problem Tsan'wisi u languye hi mhaka ku hi yena a ri na ku xilo lexi khala ku ri a cellphone loko mi la telegram a mi ta yi kuma ka Professor Tsan'wisi hikuva a va dyondzisa a swo venga le a TEF se a ku ri vona ku ri na van'wana va ka Marivate ku swi pasi ka vona ku va ta tirha only 5 years se vo tikuma va fixe 15-20 years ya leyi va nga yi tirha ende va tirhi kahle hi 1973 a va authorize-wini ku va nga kota ku veka ti-paramount chief ku ti-king kusukela hi ti 1 ta September 1927 a va ku se hi controliwa a Britain mara ti-paramount chief ko va vona Tsan'wisi lava vo ka va nga lavangiki ku va veka vanhu lava a va fita ku vekiwa ti-paramount chief hayi ku a swi nga tiveki ku vo mani kumbe tihosi a ti kokelana i munhu loyi se ye a twi matimba ku swi famba kahle ni chief ivi va kota ku va ya endla na vuhosi ka vona vuhosi bya ka Majeje byi te hi mhaka nawu lowu wa 1973 phela Metrin kese number 0860002543 na ke Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela namuntlha ku ri siku ra 30 ra n'hweti ya Sunguti lembe ra 2020 nkaye hi ndlela yaleyo ni vona n'wana ni rhumela xiphephani xin'wana la hayi lexani a ni le ka xana ni tshikeni ka a ku ni vangela sweswi
0860002543 nokona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandela va ri se suwisani va rivele ku landzeleriseni mhaka liya va yisa ka vanhu lava khumbekaka hi ndlela leyo hi kota ku twa ku endleka yini hi ndlela yeleyo se i mhaka leyo hi kota ku va hi twa ku miyangu lama ku yini hi ndlela yeleyo 0860002543 i makume nharhu timinete ntsena ku bile awara ya 10 hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano ni ta va ni kha ni teka riqingho ra n'wina ya mahlweni ka nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ravuntlhanu nhlekani hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandela 0860002543 ai ku tumingisiro mina ku timhaka leti nga na tona namuntlha ti nga va ti kati ku yini nteri hi lava imaninyana papa ta mi nyika nkarhi na ndlala pulani yala hi teri eka 30 wa timinete leti nga ta landzela ku nga sweswi hi ta va hi kha hi languta ka timhaka letiya ta madzolonga ku ya hi rimbewu ku na swihehlo swa leswaku swin'wana swa leswi swi endlaku madzolonga ya le mindyangwini kumbe swi endlaku ku va na ku kumbexani munhu i ta ku i tekeriwe nsati kumbe i tekeriwe nuna i swiyenge swo fana na leswi nga koho swa ku va kona ka ti-gymnasium swa ku va kona ka ti-athletic clubs sweswo swa ku taniya xana swi na ntiyiso ku fika kwihi swo swoleswo ke hi ku loko vanhu va kha va nghena ka vutomi byo hlanganahlangana na vanhu ve ri ongeti byi hetelela byi va nga nxungeto wa ku swiyimo swi hetelela swi va hi ndlela leyi se hi yo mhaka hi ku hi lava ku hundzisa yona namuntlha hi kota ku twa n'we kumbe angula ku yini ka mhaka yeleyo hi ku hi vona vanhu vo tala va koho ka ti-athletic clubs va koho ti-gymnasium va le ku antswiseni timhaka ta vutomi bya vona hi tlhelo ra rihanyo ku vona leswaku rihanyo ra vona ri va rihanyo lerinene ma va mhaka ko aha a hi tweni ni mingiseri ro sungula hi loyi nhleka hi mi amukerile papa oh aba kona okay 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandela a hi buleni hiko mikama yin'wana swin'wana swi nga hi pfuna ku va ku sivela hiko anakeni va vula tani va ri ku sivela swi tlula ku tshungula se hi nga rindzeli ku tshungula a hi siveleni leswi nga sivelekaka kumbe na hemba a hi amukeleni lava nhleka aye buta mina minjani pfukile ngotwa vona pfukile papa khensa swinene ku mi bela riqingho mi angula mi ku yini n'we mina ni ta ku before ni nghena ka timhaka ta ku swi nga siverisiwa ku yini ya i ku i ntiyiso swilo leswi swi endleka ngopfu mindyangu ya fayeka laha vanhu va tikumaka va kha va hlangana va tele va ri ti-group ni ka hinkwako ko va ti-gymnasium ntsena hambi ko tikerekeni swa humelela swilo swa muxaka walowo hayi kona akerekeni njhani akerekeni le kerekeni kasamisa swa humelela he vana hi famba ni kerekeni I think na kwala ka timhaka ta swiyenge swa mabulu na hlangana na swona swin'wana kwala mi kuma ku na hambi mfundhisi hi yexe a kumiwe red handed ene timhaka leti kha ti sukela kona ka timhaka ta ku a kerekeni ndhawu leyi vanhu va hlanganaka kona swa humelela a hi nge nyumi ku lava ku swi vula sweswo swa endleka buthet mativa a ni lavi ku a ni vuli ku a ni mi kaneti hi mhaka ya ku swi nge humeleli kambe i ndhawu leyi a ni nga yi hleketi ku kereke munhu a nga va na tihlurero mina ni swi teka ku loko hi ri kerekeni hi ye ku juniseni hi tele moya wa xikwembu a swi fambelani nga moya wo ka wu nga ri wa xikwembu xipapilana xa Exen Maluleka na tindhawu to fana na khale a ku ri na leswi swa tikhwayere leswiwani naswona swilo swa tikhwayere sweswi ni vona nga ku swi file a swi vanga tinkingha to tala ngopfu emindyangwini GBV a yi gonya hi mhaka ya swilo sweswo se kun'wana na kun'wana laha vanhu va nga ta hlangana kona hi ta swi kuma swilo leswi swi ta endleka leswi ni salaku ni nga tivi ku hi nga swi sivela njhani hi ku ndhavuko hi humini ka wona ti-conscious ta hina leti hi taku hi tona nhlonipho lowu a hi ri na wona hi humini ka wona so swi vula ku ndlela yi ri yoxe i ku zama ku
integrate culture ka vutomi bya hina bya masiku hinkwawo hi swona leswi ni vonaka ngaku swi nga hunguta leswi swi tisa xichavo ka mihleketo leya yi le ndzhaku ti-conscious ta vanhu loko u hleketa hi swona u tlhela u swi khansela hi wexe swilo leswi le ku endlekeni ene swi le ku onheni ngopfu swinene hi le mavonelo ya mina lama ni lava ku veka wona Buksela. kambe mi te swi le ku endlekeni swi le ku humeleni swi le ku onheni a ku na ndlela leyi nga humaka hi yona ndlela yi nga va kona loko swiyenge swo fana na swona leswi swa tikereke ti-cultural groupings letiwani na government yi kota ku sapota maendlelo ya xintu ku ma va wona lama nga ta lawula vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wanyana swi nga koteka mara for nkarhi wa sweswi loko hi languta leswi hi fambisaka xiswona swi nge olovi ndlela yi va yi nga ri kona hiku a ni ngori na loko hi ri na swiphiqo a ni na loko hi ri na swiphiqo hi tsutsumela kerekeni loko sweswiwani no va na xiphiqo ni ta fanele ni ya vula kwale mfundhisi ni ku mfundhisi eyi phela swi swa mina le kaya swi se loko ku ri ku na ku hetelela ku va hi ndlela yaleyo se tane mi pfulele tinyoxi se ti ta nghena hi ku mfundhisi na yena sweswi hambi vona va mhani lava ya ku kerekeni va ri mfundhisi na yena i munhu i na switwi loko a kumeka a khumbekini ka timhaka letiwani se a ku na ndlela mina ni ri xihoxo lexi hi nga xi endla hi ri Afrika-Dzonga i ku adopta constitution leyi hi ngeta loko hi adopta yi fika yi dlaya vumunhu bya hina hi laha swilo hinkwaswo swi nga sungula ku huma se swi tala na nhova ku nga ha lawuleki sweswo a ku na lexi nga ta lawuleka sweswona hi ku loko a suka munhu a ku i ya gym 5 yin'wana na yin'wana n'wanuna wa ku vuya ntirhweni a ku na famba ni ya gym i nge n'wi sivele i nge vuli i ku i nga yi loko yena a swi lava hi mhaka ya yini constitution yi ri i na timfanelo ta ku a famba okay wa famba leswi a nga ta ya a ya swi endla le loko swi vuya swi backfire ka wena i swi tiva ku okay mani va le ndlwini va kumeka va endle swilo swa so kwale gym na munhu loyi va hlanganaka leyi loko va chayisa ka ha ri timhaka ta gym va vuya late a wu na nomo hi ku now you are a jealous husband se loko mo yi languta constitution hi yona ma nga tona nemetweni inkomo nemetweni botsameni hey ya 0860002543 a hi hundzeni la hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula ile ka Munghana Lonene FM akoma ndlela nongana ku Afrika wa vulavula 0860002543 o an kan vulavula na muhumelerisa ka kwa swinge hileswaku hi kona ku ta ololosha kumbe ku ta pfuna ku va hi pfunana tanihi rixaka ku aka tiko ra hina ni ri mhaka hina ku leswi mi nge le ku foniseni swona vanhu lava ka tika se ve ri mi le ku foneni swinene se a ni ta kombela ku mi nyikana nkarhi mi siyerisana mi hatla mi nghena mhakeni ivi hi hundza hi teka van'wana swa sweswo mingiseri wa mina a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi Nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene Muhaxi mingiseri wa mina no man xivutiso xa n'wina xa kongoma n'wana mhani i timhaka ta ku twala swihehlo swa ku tindhawu ta ku fana na vanhu va endlaka vutiolori ku nga va ku ri ti-workshop ta tipolitiki ti-workshop hambi ti ri ta vadyondzisi munhu ku vatirhi ku angarhela swi nga va swi hoxa xandla ka timhaka ta madzolonga ya le mindyangwini na nhlamulo kusuka ka mina i ku ina swa hoxa xandla hi ndlela yihi muhaxi vulavisisi byintsongo lebyi ni nga na byona i ku vanhu vaxisati va ku tala va vona va tshemba ngopfu kumbe va developa trust eka munhu loyi va n'wi vonaku a kusuhi na vona hi minkarhi ya ku tala so loko ku kha ku hlanganiwa ka ti-meeting ti nga va ta political party ti-meeting ku nga va timhaka ta vutiolori ti-meeting ti-workshop ti-meeting hi ku hambanahambana ka tona ina na le kerekeni
va hetelela va developer trust liya. So loko munhu ni ri wa xinuna ni ri so ni tsandzeka ku tikhoma ku nga handzu wa moya loko se ni swi yisa hi xibibele. Xibibele leri ku na mihandzu ya moya na mihandzu ya nyama. Un'wana wa mihandzu ya moya i ku tikhoma. Loko no tsandzeka ku tikhoma swi nga endleka loko no endla matshalatshala yo la ku gangisa munhu yaloye hi tshikelela ku tifu loko hi ri ka ti-workshop kumbe ka tihlengeletano ni hetelela ni n'wi wina kumbe ni a va kusuhani na mina hi endla leswi swi nga ta endla ku va na madzolonga ya le mindyangwini. N'wana hata ni n'wi kombisa ku ina ne le kerekeni kumbe ina ne le ka vanhu lava va nga langiwa hi Xikwembu swi kona ku va ringeka va hetelela va va na marhandzu me le xihundleni. Ku na hosi yin'wana Khotwako i hosi Davhida, munhu wa ku sungula ku cheriwa hi mafurha a ka rixaka leri Xikwembu Khotwako xi nga ri langa hi ku ya hi Bibele. Muyisa loyi Khotwako i tshame a navela nsati wa muyisa un'wana laha a nga hetelela a endla kungu ra ku muyisa luya a ya dlayiwa a nyimpini swi hetelela swi ya endleka a n'wi tekela nsati. So swilo leswi swa humelela muhaxi hi ku hambanahambana ka ti-gatherings, tindhawu leti hi va ku hi ri ka tona. Loko ho tsandzeka ku tikhoma tanihi vanhu hambi loko ni ri wa xinuna ni ri so swi ndleka ni swi tiva ku munhu loyi i tekiwini i na nuna wa yena ku avoida ku a nga vi na madzolonga ya mindyangu laha endyangwini wa yena i ku hlonipha muyisa luya hambiloko ku ri keni a nga ri kona kusuhana na mina kumbe a kusuhana na ngani ya yena. Sweswo hi swona swi nga ta endla yini swi nga ta endla ku hi avoida leswi hi swi vona swi kha swi humelela vanhu va dlayana va endla hinkwaswo leswi endlaka swona. So hi le endla ku hi kombisa ka nhlikani wa siku muhaxi ku ina swa humelela swa endleka mara hina tanihi vanhu vumunhu ku tikhoma a swi vuyeli endzeni ka hina swin'wana swilo swi nga hunguteka muhaxi wa mina. Mi vulavula hi ku vumunhu ku tikhoma a swi vuyeli. Mi vona onge swi nga va swi suse yini a ku sunguleni leswi endlaka ku sweswi hi lava ku a swi vuyeli? Ku na swilo leswi va ngo ku na ku navela you last loko no kuma wa ka mhani loyi kumbe no kuma wa ka sesi loyi nkingha kumbexani a ni ta titwa hi ndlela yin'wana but lexi hlekisaka i ku loko hi heta ku swi endla ta swi vona ku mani a swi hi swona leswi a ni swi hleketeni swona. So loko miehleketo ya hina na yona leswi ngo i mental alignment ho kumeka hi ti align kahle swi nga kumeka swi hi pfuna. Hi point ya ku hetelela hi leyi ku na mfundhisi wa mina kwala kaya ka Kurikatombe leri MT Mabasa i tshama a ni hlamusela marito lama ka malembe ndzhaku a ku loko i lava ku avoida ku gangisa munhu wa xisati loko mahlo ma wena mo phasama aka yena ro sungula i nga ha ma vuyiseli ra vumbirhi hi mhaka ku loko wo ma vuyisela ra vumbirhi ku ta va na leswi ngo n'wi tshuneleli n'wi gangisi sweswo na sweswo. So that's why ni ku mental alignment hi yona yin'wana yi fanelaka ku va yes hi ti pfuna hi nga vinyi ku hayikhona leswi na swi vona ku mbilu ya mina yi ri ni swi endla but no what about the after effect, what about the repercussions ya leswi nga ta swi ndleni ni ta vuyeriwa hi yini ndyangu wa vanhu lava wu ta hetelela wu ri kwihi loko swo kumeka na loko ho va na sweswo hi va conscious hi nga kumeka swin'wana swilo swi avoida muhaxi wa mina. Na mi tiri bota mina khensa swinene tlhelo ri mi nga ta na rona inkomu hlayisekani. I sweswo mingisero Munghana Lona FM 0860002543 un'wana mingisero loyi nhleka aye utshindana hayi shota nami mathematics mhaka yin'wana uthethe sweswiwani ka vula a swi bihangi ku va swi ri i xihanyo aka vanhu vo tala kambe ko va hina vanhu swi abusaka hlonipha hi hlonipha vukati bya hina kumbe vavanuna va hina loko hi kumeka hi ka hi yaleni a ha yelangi ku na ku ta jima munhu i yele ko na va vona makhwele va fiti va fana nyana va tlula nuna wa mina vufiti bya vona and hi vona loko hi ka hi trainera va ri tana ni ku khoma ni ku jimisa so endla so uthethe ku ambala njhani ambalela vona mataboto wa mina a ni tivi ku mi le ku fambeni mi le ku vulavuleni mhaka yin'wana ya nkoka kambe network a yi le ku hi pfuneni yi le ku tsematsemeni ngopfu foni ya n'wina kambe
loko ma lunghisa timhaka ta network ni le vula ku tini ka ku mi va mi kha mi langutana mi kha mi vona na ku okay lawani ku na 6 pack le kaya ni siye xisakani mara a matshan'wini ya ku okay yima ni ya cinca xisakani lexi ni nga xi siya kaya xi ta kota ku va 6 pack n'we mi la ku hundela ka 6 pack ma tiva hileswaku loko mo teka magezi mambirhi mo veka kusuhani ya tsutsumelana ku teka ya chokana hi ku gezi leriyani a ri tivi leriyani ro hlamula ku i yini xexi ri ku ri choka na vo vanhu lavaya loko va kumanile va kha va trainana ku va na miehleketo ya devhele yi taka xikarhi ka vona ene swilo ku swi sivela a hi tseleni hi huma njhani ya ku huma ka swona vanhu a va ti hloniphi va hlonipha vukati bya vona va tlhela va ti tiva ku hi vo va mani swilo leswi hinkwaswo swi ta hungutana loko vanhu va nga ti tivi ku ri mina kambe hi mina Mike Makhuvela a rhota ridamu ni teke mhana Jabu nemeteli bota mina ni khomele ni mingiselo mina riqingho leriya a ri tsematsema ngopfu kambe ni tshemba mi ta va mi swi twile leswi va kha va vulavula hi swona Makhuvele la va nga teka mhana Jabu 0860002543 inongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandele ku haxela wona T kusukani no a studio 1 le Masingita Mall a Giyani un'wana mingiseri hi loyi nhleka ngara ni tirhisanga kona okay kumxana hi sungule ni hundza loko hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandele nkaye timene ta iseba awara yambiri mahungu misava nongona ku tsumbana mina uya mahlweni mi nga rivali ku Munghana Lonene FM yi tlangela lembe ra vu 61 ya kusukela hi sonto walo se tshama u ri endle vutatwa ku ta va yi ri kwihi ku hela loko ka vhiki loko kha hi tlangela lembe ra vu 61 Munghana Lonene FM yi ri ko hi ndlela yaleyo se hi mhaka ya lembe ra 1965 se hi siku ro sungula ra n'hweti ya nyanyanyana ya se ri fambi lembe leswaku vanhu hinkwavo okay a hi tweni mingiseri lava nga lalayinini la ni nga ha vulavuli a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka ahee njhani hi pfukele hi nga vona papa a hi pfukile a khensa kambe ma xi tiva xiripani wetback ma xi tiva xirimbani na xi tiva kambe n'wina mi ri yini okay xirimbani hi lexi xi riyiwaka kun'wana na kun'wana la ku fambelaka leswi fanele swi phasiwa lero loko mi vona kwale ka gymnasium lava va taka a hi hinkwavo va takela leswinene hi miehleketo leyinene van'wana va ye ku riyeni va ye ku phaseni xikongomelokulu i ku ya ku riyeni va tlhela va phasa se loko wo swi tiva ku la ku na swirimbana famba kahle u nanganyila u famba kahle u langusa laha u kandziyaka kona hikuva swa ku phasa swi tele kambe van'wani ve ri mihleketo leyi yi cinca ku ya hi ku mbangu lowu tshama u kha u ndlisa ku yini leswaku i ya i ri kahle wena i ku mina no la ku ya lwa na mukhava lowu ni va na 6 pack hi leswi nga yela swona kumbe no la ta ku rihanyo ra mina ri va kahle hi leswi nga yela swona kambe swi vuka swi ndleka van'wani va swi vitana ntumbuluko se swi vula ku n'wina mi ri a hi ntumbuluko ni tshame ni tirha na nsati wun'wana wa muloko a ku loko a langutisana na un'wana a sasekile i ku langusa ku fana na khataloko hi ku leswi nga la ka khataloko a wu nga swi kuma a swa wena a ku na nuna kaya hayi swa khataloko a ni hayi ku hlamuli phela loko wo va i n'wi langutile i vona ku wa ku tsakisa mara i ku n'wi languta hi tihlo ra khataloko ivi a ku hlamula a swa ha fani na khataloko a yi ku hlamulangi mara munhu loyi ku hlamurile seni ko tala i ta ku langutisa a hi yena nga ta rhanga ku hlamula hi we u nga ta n'wi hlamula yona i ta endla ti-action ta ku langutisa ntsena ivi wela a xirimbana swi ku phasa se loko a ku ri ku leswaku ya ka ti-gyming
matwala mi famba nkarhi wun'we mi ri vambirhi loko na phorisa a swi talangi ku n'wana xi n'wi phasa xi ri mani hikuva lavan'wanyani vo tala i ti-single mothers a swi talangi ku va na ti-single parents ti-single vanhu va xisati kuma swa ku nga na nuna va kwale ene va la ku muka va phasile kasi ku ve rito rero ra single mothers kasi ri huma kwihi aleni loko vana va karhi va kula a hi nge sweswi hi la ku vulavula mhaka yin'wana ya ku loko u kuma a villagini ku ri na 6,000 ya vanhu va xisati ku ri na 4,500 ya vanhu va xinuna un'wana na un'wana a ku mina na munhu loyi hi nga tshembana yena hi nga tshembana mali ku jeni a yi balance lero un'wana i patserini n'wana i teki matata mambirhi Nemetri. Sweswo swi ngo chikachika yalana lelo ka ku ri ku ka gymnasium loko yi tsandzeka ku ya hi ri vambirhi kumbe va endla tlhelo rin'wana ra vanhu va xisati va ya kwala na leswi va ku vavasati va ya hala vavanuna va ya hala hayi ku nga ha tsakisa gym swo ndisa sweswo kasi vuyela ku tsakisa ni nga ku mina tona na n'wina nga ku mina tona ni yela ku tsakisa tanani na tona mi tereka yin'wana tanani na tona ka ta tsakisa na gym loko vanhu mi twini khetsi yi hlayisekanga un'wana u la ku tsakisiwa hi jimini makwavo ni khetsini kovo hlayisekanga Teguro ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hey yana un'wana mi ngiseri lo nhlekani Khalanga Mpfukeni papa mina ipfukile nga vona na hi hlayisekile Akens iminete nyana ku yisongasonga mina ni nga ku n'wansati loko a za va tekiwile a nga ha fanelangi ku va a kusuhani na vanhu va xinuna handle ka loko swi ri swa le ntirhweni njhenjhe ku va na chomi ya n'wanuna na n'wansati a swi kona sweswo hi xitalo vavasati lava mina ni experience leyi ni nga na yona loko va tolovelana ngopfu na hina hi ri vavanuna swa ku i na nuna yena i na nuna mina ni na nsati swi hela swi suka aka vona hi xitalo hi vona va challenge-aku vavanuna xitalo xa vavasati ene lava va nga tekiwa leswi vulaku ku loko n'wansati a za tekiwa kahle a nga ha fanelanga va kusuhi na n'wanuna wun'wana a va hlangani hi timhaka ta ntirho ntsena leswiya swa le tikerekeni va khongelelana va huma va famba mara loko vo ze se va nyikana tilisiti ku va na swin'wana na swin'wana hi laha swi ri swona ka ku kona kwalaho se kambe vutomi lebyi a byi pfumeli ku hanyisiwa sweswo a byo ka byi nga pfumeli hi nga byi endla ku byi pfumela Khalanga hi ndlela yihi loko mina ni te tani munhu loyi ni swi tivaka ku i na nuna ni fane na mina ni nga ti tolovetani na yena se ya sungula ku ni byela swiphiqo swa le ndyangwini wa yena ni ringeta ku n'wi pfuna ku solva kasi ku va ni ringeta ku n'wi pfuna ku solva swilo leswiya hi la yena a nga ku ndleni ka maqhinga ma ku mina hi fane hi tlhe hi va rhandzana ni vula from experience Khalanga va fikile vanharhu lava ni nga hela mina ni tibyela ku va maseve wa mina mara swilo leswi nga helelangi kona kwalaho ene a ku nga ri ku navela ka mina a ku nga ri ku navela ka mina hi leswi vona hi xivona vanhu va xisati va endlisisaka xiswona a ku nga ri ku navela ka n'wina kambe mi yi hume njhani laha ni ri ku nonela empfundla swa timhaka thya minonola hi mpfundla tshengwa sa timpfundla a ku na timhaka thya Khalanga ku va ku na swin'wana wa swi vona na wena ku loko se munhu a ku byerile swiphiqo swa yena ivi a lava a twa i nga ri hi le ku n'wi pfuneni hi ndlela yaleyo ivi se a sungula ku swi cinca hi ndlela yin'wana a swa ha olovi ngopfu na ku va hi twi nga ri wo n'wi nyanyisela ndzingu lowu a nga na wona
kumbexana ta va na n'wayitelo kasi mi kuma ku na leswi a ku byela swona swin'wana swa swona a hi swona a ku ri ndlela ya ku i lava ku twa ku wena i swi vonisa ku yini ene wena u pfuna ku lunghisa probleme leyi a nga na yona mara yena a nga ri ka swona sweswo. Thank you Thala. Ai per swi tikomba a ha ri na nkarhi va ka hina a hi pfumeleni ku a ni tivi Cindani vaxisati va lo teka xiboho xa ku yini xa ku a hi tingheni vaxisati mi yo teka xiboho xo a mi tingheni vhele mi ku a va vulavuli sweswi va vulavulaka hina loko hi ya gym hi ta endla sweswi hi endlaku swona loko hi ya ka ti-athletic clubs hi ta endla kun'wana na kun'wana loko hi ya kwale ka ti-conference ya nghena sweswi conference hi May loko hi April hi March ya le Limpopo na le Mpumalanga ta nghena hi March hinkwato mi to va mi kha mi ku loko hina hi ya conference ku va hleketa yini hina hi tingheni hi swo mi vulaka swona ku ze mi nga ngheni na le moyeni sweswi kambe hambiswiritano nongonoko lowu wa humelelisiwe hi Cindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe vhiki leri taka handle ka sweswo nongonoko lowu nga ta landzela i Dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni kambe sweswo hinkwaswo swi ta va kona endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2 la studio 1 a ni famba na Patrick Shay kasi sa studio 2A a ku ri na Cindani Eric Mabasa mi hlayiseka mana ku hela ka vhiki loko nenani tata eka Malamulele eka Mila ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM